Bulavenaka. I'm Nico Mbalroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monetake, Fulanga in Low. Love listening to Bula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Bula FM. Talk about it in Bula FM. Set sana. Nadango Leonardo Tuleb, au what you to go and buy, and the Talita na parong ng Bula FM, balitin na bantuan na sir. Bula FM, number 2 na sir. Ni sambulu binaka se koyongo na bagaleleka ni nonde tukutuku na mbonginde ndai ono sanga bulu ka walu na bubale mai na bua e bando nu ni kuwa na non relisi kasole na lilu ni matani tu borenge mani marama me diwa sanga bulu ka diwa na mbaki so veir na bubale ongo e rambulo tu ne tukutuku na squata me sibia ni ba sanga bulu na mbaki e bande ta ka veiro faya squana minister ningele lisana sang ni na lekataka endu na ka me kuwa telangani tiko e na non robana nanu ni na raubua endua mena vanga alta kira ena bonua era pakai titu kina solina lisi ni diwa na mbaki ka rawa telanga veirna nonra kawa merna maro taka ngala longo so er tukuna ningo endua na kalunga telebu oka kina na nonra kawa ena veising ni mataka so taler tukuna ni ramai pakai titu ko kya maleta na nonra bulika na ngone Roma itiko ni tukutuku na kena rawa ni vanga alta kikoya mai Amerika kina bendindinati ni kaya mbale na bebeso ni ndraki wakatoka ina Paris Agreement ya kota na pagano nui ni nonda ilulu ni mate ni tu warengi mani marama ina beso tako Donald Trump na presidente ma Amerika na nona rai ke baka ena rai da baka te kikoya na baka dada se rebu ni beka ya kota mai na bebeso ni ndraki na tarle bekoto se na vanga alta kikoya ndina Amerika se sianga ia e bandita katelangao Judith Sefkin na mata ni Amerika kinonda punua ni sesianga nintua na beba salataki e na buku ni tikino ya e dingo mena unungo do tanana tikina e barita kombani marama ni rawa mena sureti mai kinonda punua o Trump mena mai reida na rebu ni bebe sau nindraki barita ko Keith Pitt na buku ni minista angaraba na bebo li Australia ni na boya dorang Amerika na beka endonu wa Laure sota la kada ningele ole kata na bonua e kada to manda e kasabu e na tounda ku kino sori matata binatiko na kakada ni ngonisala e kasabu ni oti na tombi ni uda e na moni ambaksa oti wa dortiko na ngongo na Fiji Roads Authority e sona bondindiki e na bonua e adoki na kakada ni ngonisala ia salamurita el tikungango na kena laura e sona kada ni bonua ole kata na bonungo tukono Brian Keller na bakalisle dak ni FRA ni nganrebi mendikebi se matangalingele bakadaba etiko na bonungo e kaini senga so chartiko ni ko binaka nangele na bonungo ia borita talangao John Hutchinson na bunlewani FRA ningo endo na imbole lebu kina matambose ka tomana ni na boedor na FRA na ngoni sala to tolondundua mena boedor kina endo na ka merawo ni baroro taka na bito seaki ni lewe ni bonua kina gito waedor bunga na beisau na ndauri wabulidi ni ragabili abitu Gareth Beiba ni mberni kadiba kana lewe tini karua enambongi ndai tukuna Beiba ni keni rei ni na rawa ni lewena na dauro bongo na Daniela Malamba na timi na sotsot ena moni madongo ye ni kuwa ndona norto bada ngi na dorbo karto sarsara ena ndona wanga e Sydney ni mberni rotunga isotavira na ndoni beto koni ena kabendi ndai ye na bugu ni lewe tini karua keni rei tigo ni na boedori e sona bisa ulalai wako sibi na kena rawa ni kadibaka na yadan rau o sea kulini sau ke mosi muliboro ena yatu eliu yangori ena ngai madala ena bongi kuwa ia ena moni madongo kuni dalata na kena sarabi na sotongo ni Sydney Sevens ena FBC TV karungo telangana kena kamburaki ena Radio Fiji 1 na ndomo ibiti na bonga ni benu yanu Maitha vekiri na bagaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri rano na sema na Bula FM kena Radio Fiji 1 ni bukading vinaka sa arnayanda oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira sa ama pinakantin na ndawa ama na Radio Fiji 1 kalau ngali bada penenu makaya macam na belantarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 sa Dubai Beach oya wo labini ya Nampuli mana FCimba ondo talita kana Radio Fiji 1
Nalango Police Matawalu, Susu Emba, ang Bulamat Maker Radio Fiji 1 Emba. Na Radio Fiji 1 nandu mo ibitin na po ang gahan ni BNN.